Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pagkaway kaminsim kalong kabakordor. Ka Executive Committee yang ka JHADC hapo iya khmat UCM uthambor siwat u Deputy CM Ulaski Rembai de lang ki EM wakan thup yau bisan roy yano u wapai le yaga yaw han nei te umun laik period u hambertus nong tudu u phain chwa nang leng u aibor lang shadap chirup waki saheb ka council la lai pai lai seli gi yaga yaw musyang complex hajwai wa mantri da ka JHADC we pen krek da ka chnat PWD hei wa ikrek da lai ichakmat we da jan sudep katu. Heyato wa ini ilai pai seli UCM khanau wa idaw wa nangkong hito wa pha ka chanan wa lai pai thau bu transformer nei benta kani ka complex iwa arwan heyato ipan thau ka sin rai jwai nei benta upenne ya umuknor wa hagani ka yaw hai ni hier lai pai nei benta kini ki artali gi mat UCM pentibu wa da pai seli lang ro gi ya warok sodong irukom chana ya gani ka yaw Heyato iker kan ro sodong gani ka yaw da chem gi wadang bon ki thau ka council walai charut nei waker we ini GI nei dawom em chem chwa gi wa ka council yo pun yo go yagi put sodong nei benta ini UCM ong wadaw ra ya kalam hapo ka isi we daw perkhat EU le yagi ni ki thau wadang lai charut la ni boy daw hab ya kalam wo kontraktor yo tempra khnang wo warok ki thau ka council UM gi chapo ka kan ro Heyato wan wa ichna ya ki dukan na mo gi stol UCM ong Wow kontraktor da chanau kat kam plan estimate wada pangkre da ka PWD building we hei sakhet la chana kat kam i he na mo ka size i waman hei por wa tempra nei warim emite iduna ki stol nei benta ini wan ongu kam wada chem wadang bon ki thau wa sawar wa kaloj we dang hoi pen mi dukan we ni liang ki isi le em ko i perkhat wala kamon nei benta pen yo thau ya waro ki yo permit na po ka JHADC naw chana pen mi dukan ha ki thau wala wa sawar we ye ni yu le hadin wa ikti ka PWD building yakni ga yaw cha ka JHADC ka jingmut ke yang i jing sket kat kamwa da penbai apa ka komiti hadin wa yo i yang ikti na ga liang yang department wa da tho ga JHADC ni benta wo penbai halal ka wi ki phang di wa MK mi ito yo pa ye hewon lu penchong ne bu yo transformar de won kong bar gawi ga chiti to hadin wa pan na ga liang ka sei ra jwai ni benta wo pan thau go yo benta wo pen yo pen ne yo ni u mu kunor ne mu kubai de hadin wa da lai da chem ya da inspect i warok ki benta na do kan ni structure ko da krek kat ka man gatte andre chemi i man ke krek na ga liang kontraktor de krek kat kam ka plan work estimate ko da bu daga building andre hajing to wan wa kan ni fencing kat kam ko jing yo ko yong i man dang bun ki thau yong ka council ki wa ker ki ya kan ni fencing claim consult Klem misatu leni klem kana ya ka district council yau li penyo ko leni yau li thau ko wa kat ni tu to i thau yong i kat ni tu to i thau yong i kate man ko em kam henry mi tip na gi daw manda wan ini de yoi wa ka kom ker ya ki fencing kham tam to dang bun ki thau yong council ku dang i cherut te hajing itu organi na ga liang yong i da ra ya ni ka kam po ka executive committee badau perkhat i ka gi ka bentau le halor kini ki thau ki dang sa cha cherut gila se badau
ya kelam kontraktor habis mantel ki kini ki fencing gede beliau hendai warok kata yang council hap go hapo ika fencing untuk ya ka salat kat kawa man kat kam ka jingsen yang ni kesayo pi kat kam ka plan ka estimate kat kam mod ong ipin nagaliong kontraktor da chnau yang plan ka estimate kat kam mod konkret di building mod ka waman ye no ong kita ke standard size yang di store Henry ajin sket machnai kat kam gitu gi stall jiwa alot I hyper wa dismantle ya kami mem gejing dunai store Henry kat wa hak tu ke por ki stall MG literally Henry mana dah cina kan ni lagi kita literally saat sukuwi dan ni bentai ni kat hadin udah insta ini de chemi wa de yoi le kat kam kitau kiu dang bun kitau kiu nang to u penmi dukan Henry kamu ngai pini kat kontraktor kat hak plan kat estimate yo cina kat kam kataga drawing do da ICO te haji to goni te nagadiang ka estimate committee emijing perkhat I wa lakaman kamon uperkhat I upendap I ya warok gitu gi existing permit ki wada isu ina ka office kyong I warok uperchang I accommodate ki haganika building da yite ule I hadin wada hanobar ke di building ya ganika ya che I da hiten yo pai I yo perchnai nakat ojo ojam go foni yo permi I kita ki store hewani thau dang cha hewani thau hewani kidong hiwan kita ki road ki kier kita ki kam ong pi go ki thau yang kam fil dang bun go sa chalai da kami kita mod perchangi da china store yang I yo pun yo I yo ro ki kan jiwa yo mjo hini perchangi perchina yo pun jo penjam ro wan ini